ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯆꯔ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ. And you were dead in trespasses and sins. ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯄꯣꯁꯇꯜ ꯄꯣꯜꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯃꯦ. ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯥꯞꯇ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯔꯛꯑꯒ verses 4 and 5 parabadi, but God being rich in mercy. Adu ishorsi mahaki thojal asidi aikoina khanbada ngamaroidaba assure tawba ngamaroidaba adu hedokna mana nungsibiraga magi thojagi manungda aikoi asi paapda leiringaida ashibadu oiringaida mana aikoisibu Krista da changaga in union with Christ Krista ga punsalaga ashingba misak oihankre haye. Aduga last 10 da koina verse 10 da laabadi, for we are his workmanship. Atopa version currently masterpiece haina irambani. Adugo workmanship asina karpajaba wahe oigadra biblical oina ishorgi dama aikoishbu han mamang oiringidigi semak jingaidigi haigadra magi dama Kristagi dama aikoishi thabak shumina ningai dama or masterpiece hairdi yam phajana aikoisi senbirami haibane. Ngasi nungdang aikoina maru oina yengadabudadi aisi paapdada ashiba misak am oirambra or oiribra aduga remind tawningbadi nang aisi ashibada oidre Krista da hingadminakrabadi we are his workmanship. Krista da aikoisi changaga pulsalaga union with Christ. Hojik aina sida leiba dharma sing haibasi no longer jahi mangagi taragi do oidre anoba misak oikre haibudo aduda aikoi ngasi nungdang ase khara yengminase aina ngahantagi ishora haijage. Sarga malibu semliba iba ishor thagachabane nahaki nungshi thojalaba kayam chawba aikoigi punsi ase nacha kobada matik chadaba mayam asina ngasidi nahaki ningdasang asida tillare hairaga Abba Father haina iba ishor haidana kouba phangibase nahaki nungshiba thojalaba dagini ishor aduga laiba thibadi aikoigi irak asida Jishu Kristagi nungshiba mahaki grace thojala do test tawdriba mahau phangdriba khara yauri ishor matam pungcha sida naki thawai asengmadana luina bire hairaga kallaba thamoi kaya thugai bire hairaga ishor ahongba phangba haiba punsidu oihanbiyo nahaku loshin khraba Jishu Kristagi idana kopi khraba aikoidi thawai de hena chawba matam punsi am oihanbiyo ngangadoriba sida doctrinally theologically shoiba yaba da thoktanaba Prabhu Jishu nahaki loina biba matengni jabani pumnamakse Jishu Kristagi mingda amen. Ahanda aikoina wahai ashiba haiba date haibase ashiba si asida yengminase ashiba haibasidi aikoina karino hairabadi adam icham chamna haibada function tawdraba sense leitraba emotion leitraba ashiba mi ma ko aikoina asidabo ashi hairjo kaisa ma thodaba yaroidaba tararoidaba ashiba adugumba misak ama oirame hai graveyard to glory haibane ashibadu Krista na koibu shinkat halaga glory nungaibu oihale he adu masida yengba matamda ashibasi karina ashiba oihan mano haibati trespasses and sins haine paap aduna ashiba oihale haine aikoina paap se tona masigi definition se aikoina same se haise haibati loiba nairo amma hangada paap se tonga namagi definition pirakadi aduba aina simple oina sumaina define tawdinge paap haibase aina si haina amaman pin down tawdrabasu sin is any failure to conform to the moral law of God in act, attitude or nature. Paap haibasidi ishordi standard magi sing thoiraba standard tu adu yoga ngamdala aduba thugaiba failure adu pangthokpa ngamdaba loina magsi paap ne haye. Sin is any failure to the moral law of God in act aikoina tawba thabakta aikoigi action da aikoina nongi daily life nungti tawriba thabak asida nangna kari thabak tawba karama lamcha chatba nangi khong na khut na mit na kari tawba in your action tawriba mayam du ishorgi ahin du yoga ngamna fail oiba tare haidi adu paap ne he. In your attitude agi attitude da adu de karira haibadi mi bu kalakpa gumba shauganba gumba lustful hakchangi oiba
Adam kalak mi hova, nupi mo uba yadaba, nupa mo uba yadaba, lustful desire, asigumbase, aikogi attitude ta leirabadi, or your nature, again nature. Asi mayam asina tawriba mayam asi ishordi low magi ayindo aduga fail taw kre haiba tarabadi magi onna taina badi satpa tare haibadi low ina magdu pap ne haibane aduna khoi ba shi boy hale haye pap asi aikoi na kaman oina adum khanga ngamra leikraba karamna aikoi si pap pi ama oi khibra pap da chan khibra haibadi yes Adam and Eve aduda chattabadi yate any kind of doctrine, theology, salvation, Jesus Christ, Gimaram, Pap, Gimaram, Harabadi, Adam and Eve, the touch the Badi Yadaba. Adam and Eve, the Ishona Harabasi, Eden Garden, the Hingol and Dugi, Maya, the Holy Bokupanbi, and the Hai Chavia, they go high. Truth. What is the truth? Ishori truth. Achumadicalino Habadi, Chavia, the Hayadu. Chaba matam da shigani haibane chaba yate adu we hingo da nomba Satan transform tawraga lindi saktam lawre hairga mana laaga if da hanbane or Adam babani da masigi uhai se chaba yate haibrane haib if na yes chaba yate chara de kali to haibra shigani hai shigani truth chaba yate shigani adu Satan na sina you will not die. Nang shiroi haine. If as you nang shiroi. If you walk on the objective down, they create signal later create. Issue the chabia di hay, asida di chabia hay, experimental in mamasi amalera krabamale. An issue with what is right. I call it crossroad, you think that what is right, a chumadu karabakanga do no. How did this Satan chabia hay, issue the ya hay, aduga Satan the Kari Child, you will be like God. Nang ishor mo na oy kani haine. Amadu na di shigri haiba. Asid di you will be like God. Ahum suba da di Eve asi who am I? Ay kanano haib si kawra krabagumna. You will be like God. Haiba da di aha. Ay si ishor na di semi ba magi posak amadi ne go ishor na semi ba ne ay ki master lay haib si Kau kibagumna mana objective surely you will be like God haibada di pointing rakpagumna mana objective test to wagi mana decision lowerga mas na test to kibune adu hit to wada di mas di pap adu da changre pap haibada da oirakre papi haibada oikre adu matam nagi ai khoi si mathang madagi pap ta lagraga objective new age youngsters in nahasing da akhoi asi chapchapagumna ishori truth Bible the truth haina achumba haibasi mayam ibasi hojikti akhoi na khairakpui manungda tamlakpui manungda chapkhatlakpui manungda masi singse akhoi na onna thainabagumna ishori achumbasi yai asi tawai yai asi chatnabine nasai yung teacher ka mayam tamkre changakpagumna akhoi siko aduga marakadi aigi master aigi mabuwa malai ni ko haibasi kaw kibagumna aigi isagi freedom da ningtam da tawingba punsida chakibagumna nahamayamse adugidamakta akhoi da Christian churches singda aina sa toina panba tangkhugi church amada chatpaganda moigi prayer point da loishalabada mayam prathna tawada church asigi members nahasing drug addicts tapasing da prathna tawbise Christian church ne Christian de kunne drug addicts tapasing da prathna tawbise akhoi da mishi yora prabane yae tawi yabagum I show you why is it called Topa Horaga. Nasai yung ako'y secular music, halim yung maram na ngangkre. Hojik, atopa jati, di kangde, ako'y da tangkul da di, secular music da, lyrics, wahi sing kasi, yang danger ay ko, mayang tora kre ako'y da. Natan na hingi ba ne, nangi income na hing ba ne, tauning ba daw, chaning ba chaw, wakatwa na depression da labra. Come join with us. Ko, lao, nung atok mi na se, nanggo ka na control da withdraw ne. Very danger. Western culture, matang labraga ako'y da isagin ning tabagumna. Asi kung mamayam sina influence daraga, nahamayam siya hojikti. The truth of God, ishorgi achum madu, mahan kibagumna, Adam na Eve na su, madu chachana, uhay do, charaga papi wekre. Adugi pap adu, matang ako'y da chang labre hariga. Ako'y na madu dagi pang basika ino haribadi, inherited guilt. Adam and Eve ki macha masu oy khibanina hojikti mabani ki pap ta koi shlo re harga adugi guilt akoi da inherit to go re harga akoi si papi dum oy khiba masida lei bai koi loi na maksi poklat padigi adum pap du oy raga papi mo oy raga
ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ inherited corruption ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ guilt ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ corrupt ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕ ꯃꯊꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒ ꯑꯁꯨꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯦꯕꯤꯗꯅ Psalms number 51ꯒꯤ 5ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ While I was conceived in my mother's womb 이마기 북농다 아이부 레이가이다 이마나 부리가이다 아이디 빠가 로이나 컨셉도 미나 크레이 하이브도 데빗나 마두마나 팝타르ꯄꯅꯤ네 ꯆꯥꯎꯔꯒ 데빗나 ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯣ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ moral law of God ꯃꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯨꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ total depravity ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯟꯗꯦꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯆꯔꯆ ꯀꯥꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯝ ꯆꯪꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯣ we are corrupted ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ corrupt ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯄꯣꯁꯇꯜ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯉꯁꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯪꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯤ every single sin list down ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ yes ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯥꯞꯇ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯕꯅꯤ it's so painful ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯥꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ so disgraceful society-ꯅꯁꯨ ꯅꯪꯕꯨ ꯇꯨꯀꯨꯖꯔꯛꯄ ꯅꯪꯅꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯁꯦꯔꯥꯞ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯔꯥꯞ ꯐꯪꯉꯛꯄ at the end ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯞꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯕꯗꯤ ꯅꯁꯥ ꯅꯊꯟꯇ curse ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯛꯂꯝꯕꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯝꯕꯅꯣꯅꯦ you look back ꯅꯪꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ curse ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯦ ꯄꯥꯞꯁꯦ it's so painful ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯄꯣꯁꯇꯜ ꯄꯣꯜꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯪꯕꯨ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯌꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ verse 2ꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ the world ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ corrupt ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ social cultural economic political ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯍꯤ 7 ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ another world ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ every ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯀꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯀꯣ ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯁꯦ Thai massage Vietnamese massage Korean massage ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ massage ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯦꯅꯨ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅꯀꯣ ꯀꯔꯝꯕ massage ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ massage ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ very dirty ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ legally ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ나 ꯃꯣꯏꯅ massage ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔꯒ prostitute-ꯁꯤꯡꯒꯤ number ꯌꯦꯟꯕ every ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕꯅꯦ every doorstep nangna any store convenience store changba matamda wine haibisidi every shop the convenience store da yawa coffee shop every yam hatna mit coffee shop mayam se leiba asida nupana nupi si anytime no yawa asigumba world amada leibane Korean singse aduga numai ba taibang sigi enjoyment nangna you turn left you turn right disco gumba ba
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯂꯤꯒꯜꯂꯤ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯚꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯌꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯒꯔꯜꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯕꯣꯏ ꯒꯔꯜꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯕꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯔ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯁꯛ ꯐꯖꯕꯒꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 20 ꯌꯧꯔꯒ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯔꯜꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ something is wrong with him ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯆꯔꯆꯇ ꯇꯥꯏꯁ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯤꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯒꯔꯜꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯦꯀꯣ another word ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯗ ꯍꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ social life ꯃꯣꯏꯒꯤ culture ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯔꯜꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯕꯣꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯗꯤꯚꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯅꯗꯤ ꯐꯖꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯐꯥꯎ ꯐꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯅꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ meaning ꯑꯔꯊ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ but then the world is changing ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯍꯣꯡꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯆꯪꯉꯒ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ the truth of God ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯡꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯁꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯄꯥꯔꯗꯤ my people are destroyed for the lack of knowledge ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯕꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯗꯤ kauthoga my people are destroyed karigidamagno for the lack of knowledge ngasisida laiba campus aikhoise bible asi kaya phab taramgadra bible asi kaya khanglamgadra adu khangdaba tarabadi God's culture heavenly culture haibse aikhoi kauraga taibang pansida changaga taibang pangi chatnarol mayam sida aikhoise totminaraga aikhoi gi punsi se madubne apostle Paul na haibse the world beware of it taibang panasi jackson loko masina nanggo asibo oiba yae sihanba yae the world masiki culture asdi yam motpaniko heavenly culture ishorgi laimaki culture go opposite neko bible asika totally opposite neko aikoina social media da ngawriba secular music ngasai tung thithoi ko tami nakre secular music ki danger oi music kari ra harabadi moina drug addicts kumba nisha masanaraga ikhiba so taibang panasi culture the best tawraga ikhiba heavenly culture magi maram ama tayawataba isai gumba oibisina aikoi bu influence matang tawraga nang baduda chingsulaga ishorgi lapthoga ishorgi maram ama phau khangataba punsi oirapa yaba beware of it adugu make culture the Jackson law politically Jackson law taibang pansi sana lupa sida taibang pansi changle heraga taibang sigi success oiba ka the thiringai da ai adu tawgani admaina successful oiba misak moige sumaina yum sage sumaina car matang leisada numaina lege haibigi punsi sida chatlingai da ashiba haibadu oibani ko haibase Paul na khoi word tarame anishubada the prince of the power devil Satan asina khoi bo anishuboina ashiba haibadu oihale pap ki tools machaka moin sidinai he Satan haibase devil haibase am clever toba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯔꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕꯒꯨꯝꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯕꯨ ꯏꯐꯕꯨ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯔꯞ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯅꯪꯅ ꯅꯁꯥꯗ ꯊꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯁꯥꯗ ꯊꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯃꯊꯪ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯞ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯊꯪ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯆꯔꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯗꯦꯚꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ beware of it ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯪꯉꯒ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
atop Corinthians gumada parasu uba phangani your body nagi hakchang sidi ishorgi or thawaya singbagi ningna samne ko haibisi akoi hai the essential of the atonement have topic gumada hen namasigi maramda duna changani akoi ge hakchang ase karap oiba yaba masina akoi ba sibo oiba ngami hai nupi nupa gi oiba hakchang hi apamba khande akoi gi masi akoi gi idapsta tilibisda nupi kaya mari ngasidi horerga 5 years or 2 years 3 years or few months term tawraga yengamadi yum pandringaida nupa amaga hakchang tungkiba mayam leiragadra every individual akoi changaga personal oina wari sarakpa matamdadi thorakadra Lord nang sanititwai lugumna abortion tokibagi wari thorakadra your flesh nupa singna yam laithok na loraga taibang bana sigi chakna bida changaga masigi hakchangi apamada changle heraga nangbu ishorigi labna fundokibagumna chingthokpagumna hakchangi apamada amot basida changsalle heraga kwaidagi tukuzaba dirty oiba misaga moina hinarga legadra your flesh akoina society da sing mayam leikrabane yade haibisi yae haibagumna akoina defense tawnaraga adugumai punsida changba ngasi sida campers laiba mayam se akoina any adu bible camp mathang mathang chalakbasida personal counseling changlapagumada asigum wari yam thoine idea ai punsidi nupa ga tumina kre nupi ga tumina kre idea adu tawram kre that can face papongapne isona kopi khidra haibagi wahi yam thopne nungshiriba ichuni nausing their brother and sister adugumai punsida nang changaga hakchangi pamchabdu da changle heraga nang lot selaga leba tarabadi yes nang di lot ligo ngasi takana na suguroi but then isona di shing na uraga one day your sin will find you out nang muthidorakani madagi pungcha happa matamdadi nang ningamdaba punsi oigani Paul Washer na haibane until and unless kanagumba mi mana ai si papine haibasi mana realize the raga mana prasna to matamda when she repent or when she repented mana pida drabadi magi repentance to genuine oibra oi the right jingnai haibane nangi papi damak nang biharak pida prasna to krabra yes we are here like an angel yera ko matamda di am phasaiye ai sungsi sida lebi bisidi am phasabane but then my personal life agi room mari phagam mari na question laga madugi manung na ithanda laiba matamdadi karamba punsi hingbra habisidi society na khamoi any laiba mayam na khamoi but then God alone ishona di isheng sing no uraga laibane the same thing nagi damak su madugum na chalaga laiye when you are alone nagi punsi sing karamba punsi da hingbra nangna ai adugumai punsi da hingli haiba tarabadi we were haiba ngasagi koi do we are akoi project ashiba oina hinragle ashiba gi punsida le akoi si ashiba misak mo oina le bane ishorgi nungshiba thoja ma pauna ishorgi nungshiba Jesu Christ gi thoja ma pauna verses 4 and 5 ta paragade akoi the good news haibasli mashi oigani akoi every individual ge nangi the good news haibasli but God being rich in mercy because of the great love with which He loved us. Magi nushiba mercy chawan matana akoi nushibi heraga even when we were dead in our trespasses made us alive together in Christ. Christian da akoi na patta leringai da ashim bahaidu boy han kre haine ashim bahaidu boy han kre haine ai yam toina panba ai bakti yam jaba Judas Smith na video ama share mane YouTube ta noina phangmani Jesus loving Barabbas haina noina YouTube ta uba phangmani ai gi damakti madugi video de am touching way Barabbas ka Jesus Christ let me na bani mayam pilot na hangmu matamda pilot na whom shall I release kanano ai na thagdo basi masida Barabbas shiba gi dandi phangba yaba pattaba mayam haibasidi yom na tawkraba whereas on the other side Jesus Christ bab leitaba na khoi gi ningtho whom shall I release mayam na demand tawrakbasidi Barabbas ko adada Barabbas ko release tawraga thadok piraga mana nokli chakhi hai Barabbas na bab ta de magi wakan di mayam asina ma demand tawai damakta ma thadok pi bani haina mana khalaga chakhi hai adubo akhoi angle amadagi yengba matamdadi
Jisu Kristana or Ishorgi plan oiramba Jisu Kristana haibasidi aina taibang kwanda lakpasidi papi na koi butiba lakpane ko haiba wahaido maduda Jisu Kristana lepaga Barabbas bahaibane Barabbas chakro nang chakro aina nagi namakta shibige nang tawkiba mayamdu aina lawre hairaga aina nagi namak shibige nagi papi phangpham thokdo aina phangkhrage you go freely Barabbas na nok chakibane from that very moment Jisu Kristana magi cross as it thanaga Calvary the chitba hokibane who is Barabbas I going to hangse haiba tarabadi I think I am Barabbas Barabbas so ai oiramba malane Jisu Kristagi nushi thojama padagi hey dharma sing chakro nang mashina shirabadi sarga haibadu eternal life haibadu nang phangoi nangi chokhraba thokhraba punsi singdu you turn back Inba matamdadi every papa na tawkibadu yingba su ngamdaba thumlakba ayonda hena wanglakba Jisu Kristana madu mayamdu uraga aina nangi namak shibige haina Barabbas ko freedom bibagumna ningtamba bibagumna thadok pire hairaga Jisu Kristana Calvary cross aina namak shibikiba aina ngasi Calvary cross yengma matamdadi nungshiba uye thawjal uye mana ai papa pikiba mayamdu uye Whereas Ishona Sargadi Tragba Matamadi, Calvary cross the Aina Tokiba by my arms, Mana Ubane. Aduidamata, Jisu Christagi Tojama Pada, Ishorgi Nushiba Mapada, I was Ningtamba freedom Dikibanina, Nasi Asida Aina Nokipo, Pongtoktan and Leple Heriga, Ishorgi Wahaisan Dopa, Nambasi, Jisu Christagi Tojama Padagi, Ishorgi Nushiba Mapadagi, Amadi, she made me alive in Christ. Krista daibo ashimba haibdo ohen kibagi ngasi aina sida lepa ngamane akhoi iranga sida madagi testimony piba ngamba kaya yawadra yes Jisu Krista gi or Christian ni haina matam yam kuina samna chehikya tawrakra mayam yawgani adubu nang personal nang testimony piwa haradi yes I see Krista da ashimba oi khay haibsi mioi kaya testimony oi bangamadra Handaki came I going to pangtui bisdi your same story nangi wari chap chagado hanna tawramaga ngasi came laga that with that same life same story khankibudu I going to madri mo organize the day but to transform you nanga mi anowa mo oi hore harga persecution tawramba mi hakamba churches kaya mang hanaba tawramba mayam adu mang khre harga I am a new person haigi testimony manas the pirak pasi that same testimony with that story nang kema sidagi hankiba haibisi akhoi apa mani akhoi mayam ki personane prodigal son akhoi am wari toina taba prodigal son mapada hale mana magi phangjagadova yumgi loina makmana niraga pining the mapana piraga arapu lamna chakhiye lamna chalag mana matam kui na madada lelure magi leijaba mayam matang spend tawraga loirakpa matamdadi changai pa loirakpa matamda awabai tangga tarakpa matamda mana ningsing leine aigi ipagi yumdadi minai singphau ipagi manai singphau sumaina leiteko sumaina waleko mana maduda ningsing le I will go back I will return to my father ai ipagi da khangani aduga ai ipaga haigani nangi nacha amoina losin bibada matik chade but receive me as your servant nangi manai moina I will receive the bio losin bio haina aina halaga ipa bu confess tawraga hai jagani haina lek khalaga mana halle hanma matamda day and night mapana di mabo matam sangna kaida moina isana pana halaga do basi haina ayuk su nungdam su nungtin su mana ngairaga nomadi machana pana lap na halakdo mapasna ure machana pasna yumna yorakrigaida Mapasna chillaga kon howe Mapasna kon horaga kari haibra very beautiful verse kon horaga kari haibra haibadi for this my son was dead aigi ichasdi shikrabane and he is alive again ngasidi masi hingat kre ashiba haibda oikibane hingat kre mawanda kutop su hapio purit pachaba su litpio Quite pajaba sa sudaruga hatu mayam party dominawo and then asigin ningthogi yung sida he has every right masigin ningthogi yung masida palace sida kingdom masida every right as
asidi mana pangpam thokpani haibagi mayam da declare tawraga haraugi minokta mabu welcome tawbi haibagi ngasi aikoina masigi pungpham asida aikoina sure I will return to my father, I will go back, I will confess my sin, I will repent. I pungning hongani yes I papta matan kui na mangre I lale haibsi when we humble tawraga admit to watarabadi even before you reach nang ni yojingai da God the Father will run to us mana chela ga koi bon horaga haiga do wasidi heavenly kingdom sarga gi ning tholai ba ta you have every right nagi every right le could also help you ning thong na chang do table to the mouth to pam hello nungai hello I could declare to Viraga. Nancy at the citizen Amoida, welcome to another, lotion and a heavy city. It's sure I could be my regular. But then I call it up. Reluctant, Bookling si cancel the Heraga. I am sure you are Haya, Hansen Tarabisu, Tadabugunda. Midna Urabisu, Udabugunda, lotion Bangamba. Telling life like when no nishing you will see the Taiwanese culture is the hand and notion of Chinese Baguna. You show you why the opposite when I was a gentle Baguna. I could even see Awa, but a Shiva, hybrid boy, Kayam live of Tibano. Nicodemus, Jesus Christ and a hybrid, you must be born again. Nancy Amoga, no honor, pocket over there, you must be born again. Dear brother and sister, Kayam Pazavaya, Tabak Mayam Tobaya. Until and unless nang nahon na pok tinga na di Jesus Christ gi ina pok bi tinga na di magi assurance lay tabatara bi you will never enter the kingdom of God. Certainly ba ka chang sungang mamoy. Today so many Christians I could any tribes gi hay matam the so many Christian youth sergan ning tholay ba ki citizen oy da bana ayam bane. John chapter 20 I could in John chapter 20 the amar gi batar ba di Jesus Christ na hingat kraba matung mana hingat laga magi disciples in the mana kundaraga mana kari dawra Jesus said to them peace be with you Jesus Christ na peace haiba inthaba haiba wahi se mana hingat lag tinga de sijina de magi maming se Prince of Peace haina tholame adubu mana shiraga hingat tri pawadi mana peace haiba wahi se mana sijina de adubu shiraga hingat kraba matung magi every greetings peace be unto you, peace be with you. No intabulation to go high. As the Father has sent me, even so I'm sending you. The next verse. And when he had said this, he breathed on them. He breathed on them. Jesus Christ na magi shepok hindu unaraga. Peace be no intabulation to go high. Hairamaga mana shor honjin be high. Whatsoever for kari the magro. Could Tangalaga bore Bibiya, Prasnato Bibaya, she breathed on them. Adam will show a shemaga, Eden Garden, the Hachanga city shame, a Shiba in the lake. Function to the is shown along the head, Mari not on the shore on Jin Bibane, shore on Jin Bibamatanda, Adam said, a Hingbum Savoya Craig. The same thing, the Christina Shiraga, Shingazakumatamda, a Shibo in the later, but quit my Hamasibo. Again, another mission he breathed on us. Jesus Christ in the shore on Biraga, I call it a single mission alive in Christ. Could I give Pangano through cross under the Torah? Nissidi Maduri Mapana, I call it I say a single me go ahead with a Pong talk no longer alien and strangers. I did object the middle of the Trico, Ipa shore, Abba Father, Ipa, where I give. How we get assurance I call it Meta life in Christ. Last verse 10 da kumba matamda nangi aphabai damak tawbante aphabai damak nang kanbiba pangmanate adubu ishorgi nushi thojal mapalagi adubu ngasidi for we are his workmanship our masterpiece akoy ishorgi send up matamda you are the image of God akoy si ishorgi saktam lore haraga phajana sembi khibado papasina manghalle haraga amot ba mo oy han khre haraga yingma yam saktam ma mo oyraga laikhibado amuka hauna mana hingat biraga sem biraga first Eden the first family adugo you are very good haina hairabado over again mana Jesus Christ na hingat ki bikraba matungda you are masterpiece nanu phajabali te ko haibisi amuga Jesus Christ na ikoi ba haibi bane Nang phajaba haibisi Taiwan banda initially te ko and you are
my or his workmanship ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ mission ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯅꯦ workmanship to the good works afaba thabak tawnabaidamakkta haidna akhoi sibu ishona ashibadagi hingathale hairaga pa kopiraga akhoi madagi punsi adada changhanba ngarang akhoina ahan bai khoi camp horaba the first session horaba do amaga yengdaraga ai sima gumna masakthi dabagi laiba thaida ko harawai ko haibise amaga khoi yengnabam tamna yam thibugum adubu ishona Christianity akhoi sibu ya beautiful Nangsi yang fazay, kau ini kita fazay basi, nahak neko, and then mana nasi di yang keraga, nangi hok kerap pun sido, mana mau kena turn tahu dana, namu kari haibra, the sister, you are innocent, you are innocent, you are innocent, nangi public ko haida, aku ibu madu piraga, we are his masterpiece. Yang fazay ba, SBA ki marakta haida badi, kau ini kita fazay ba nahasing, Jisu Krista baloshin keraba, his masterpiece. Kali kita magno haida badi, to the good works in the society. In the church, to do good works, to your friends. Nangi marup mapang singda, ya marup sing. I should nang nasmani hinglame. I should madu the addiction to the changlame. I should madu the chain smokers by me. I should youth hagas my changlame. Adu kumasidi, Jisu Kristna transform by sepong be create. New creation, ano misak by create. No longer madagi punsido the I like create. But then I've received the peace of God. Inta bahayb the like create wanda. Jisu Krista di kok bi bahayb do. I want the like create. No more Pharisees sing, scribes sing na. Jisu Krista the laga. Nupi mo pure. Nupi do mo puraga. Moy na haybani. Jisu Krista bo. Moses ki ayan ni matung inadi. Ashigumba nupi asi. Masi hojik adultery pap. Nupa maga hapchang puling ay ako'y napahaw ne. Moses ki ayan matungin na di. Asigumba mi asigudi nung natho maga hato haye. What do you say? Nangi lo yung matungin na kari haybra. Jisu na kari sukum de haye. Kari sukum na mana pamtaki haye ne. Adugo makut ni iye haye. Yes, some scholars in moy na haybadi. Mana da pamtara da ibado. Moy mapamado jaga toki ba tokdog ado. Lay moy na te haye. Nung lay mo mapamda ne haye. Aduna Jisu Kristna pamdaraga makut ni ibadudi on the stone. Nungi bathakta makut ni ibane hai. Adugi meaning ni karino hairabadi. Noina Moses ki ayin gi lo haina pura iba lo adu kanana bibra hairabadi. I am aina bibane ko lo adugi mapudi aine haina adugi sign ut boina mana nung mathakta makut ni ibane hai. And then mana arrived the haibase. Kana su papli ki haibise gana ahan boina nung thawa hai. Nobody can also talk on it. Matang checky with it. Other than just Christian, how well in the people. Nango can answer the shit of the bra. Yes. Chalo, chakro, but then see no more. Just Christian Punja had the Yaga, nothing aside my Toramina, Magat my Chalamina, Madi my Toramina, history, Madi background, Karish, but then go, your sins are forgiven, sin no more. Pap the Gunu, copy crebo, Nashia Mupamasida. Yes, Lord. I bought to create. Yes, Lord, I'm a sinner. I ashiba have the way. I did not wait to my hand to create. I love Ishori lay back the changa woman to chade. Nang admit to rega. Nang madu lotion laga. Humble over Taragadi. Jisu Christian hide over thee. Your sins are forgiven. Nangi bako create. Sin no more. Sin no more. Madagi testimony, Madagi warido. I couldn't hang up the Gala. And then let us go out. Chatlaga akoina masigi wahi testimony se matang share tawraga marum ang kaya so Christianity ki family da kun Muslim sena moi bisu masigi citizen wa kan sena masigi harawan numai bisu moi bisu phangan sena moi gi pun sidana aroi ba mikub la ko matam da ashi gi phamu mada da leiraga pirang sin tharaga ya numit amada oirasu ani da oirasu ani shingma badi haibigi ningam da budu oidana ba tamakta you are chosen nang ngasi khandokrabani in this camp go out and share to your friends about Jesus Christ. Magi intabasi akhoi chatlaga haina bai damakta akhoi bo workmanship or the conduct kiba. Akhoi prasna to minse worship team na sila lakwe haga isay na sakmina gani ayang altar call ta wada wanate adubu akhoi mikup amatang akhoi isay asi sakna akhoi isa gi thamoy da ho kramo kun simayam do olaga nang kanano ay kanano haibisi ishor na bani na tanda waris haraga check to examine to